Amano bindi dimbi kulompo kubenesha wamushihendesh patriarch Jonas tomu nyanene mvunga ibwa musamba mvulumu lwende mufu kadi ngai nchimwe wa kumbisha to uboni moyi aibwa kumusamba waye kumpesha mukanda udimunge weji dedikasa mukanda wendao ngangachi sure asage Nyoyen bonsu bata tubamamu bailungambiye mishikangunda nudi bavula mituchiki ya bantu bali mukachi mwadi tulonda baba ulamachi ni balenga makubindi jimbi bya muluntandala bya tujomba twenu tuditunyegedini ni waya Kondol TV tujombe tusombele twakula malu antungulukilu twakula malu akala malu achijiji na shamyanda ya mishinga ya nzambi waba moyini ya ndundu twakala tuyakula ikala chimusamu wenu wakumpala wakujandulu tujomba twetu twabindi jimbi tukujalelu banga ni jifundisha bwani musamu wansu tukala mwakwela bini dimbi bihabiha kabinu humbi nasha nukala mwakubiheta ni mtueshi kabidi bukola ani tuhombu tushila mu luntandala hachibanza cha YouTube chidika chi mwana maseba ani watatu mga jimu wakutumanya hetu mikolo bunena nasha ndindo ele bonsu miyoi bana ba mwena Kasaï nudi mubula babujima nudi mu Belgique nudi mu France nudi mu Afrique du Sud mundi mwana Charles Chitenda mufinyiko wa Diobour nasha badi mu États-Unis mundi mwana prophète Jacques Chani mu Yuda tumwela miyoi badi mu Ditunga dia Suisse ndindo ele bonsu miyoi nasha badi mu Irlande nene baba tulonda kuchimenga cha chinsasa mwabudi bukalenga bwa Ditunga busombela nudi mu Zambie nasha badi mu Sudan tunela bonsu miyoi nene badi mukana amalandu anshinga ni badi kunganda chika ya bilomu
badi kukatanda badi muchimenga cha mujimai badi kabeka mwa kumyabi nudi babunyi badi bamba kwetu bwani chichihesha ngandu bulobo mai kanu inu tulonda nunkatwena makubandisha makaya nasho pomunu nutulonda tudihetu tutto dikasa ya maja ni tutto mimwemo balu bwanu bantu bansongu gitu kudya lelu natukala mwakwenza ndonga mwahabwenda ndonga mwa lelu natukula malo ntungulukilu mena ni bana betu badi basombele kumatunga ababenda anyi matunga mutoka dikopo kachofu mwa ditunga jetu angata bugalenga FÉLIX Antoine Chilombo ntombolo wakaladi hadi mbela TSHISEKEDI nyonga muhakani ndo hehela kacha angata bugalenga toni mpinjeu bana betu babaluba badi bamuto ampandanyi eshi kabena bamuto yi hikala badi bamuto ampanda badi bamuto ampanda ga nyamilondanyi eshi nyanshiba natukala mwakwela na meji habwalo abu ni kwapula kwa ntungulukilu muina nchin chileja ntwadishilwa ntungulukilu nchinganyi malu kabukabu ditunga dia Kongo kala avo badilombola kutibana betu bayila toni mpindiu province wa Kasaï mutoka ani Kasaï kadidiba dijanza ko hatuka mumatu kumashala toni mpindiu chichishintu lukanchingani manai malu kabukabu hatukala mwakwakula ani kusomona bumoni bukwabu bwakumona mwakuno kwachila mudimu wakuchibwila kachi ni mudimu ukina kadiu na sha meme ndi wenu kabewa kayemba waya kondolo mwadi amvita ngatawani malwambula majitu yonsu ngenji chishalamba kulala mwima nakulu ndi kabewa mwana muluma ndi mwambakala we mungambe hebe mpindi odi wambulula na mubiki dibo wanji tukudya lelu muntu munena mutuendela bwenyi kato aminashi ni mwenda bwenyi tuka di muya mwabu uli umuka muditunga dia Belgique muya mwetu mnomu muchimenga changu shimaya yani mwabu muchimenga changu shimaya ni mukasayi kabankambo bende ndini disanga ya kumwaka jila lelu wakakula nenda malu kabukabu antungulukilu ambambi ibeu mukulumpa weto kawe weto ishi yuko kubukala wa mudiji to nzambi mutu wa makanda mutu eshi makanda mukola matamu disanga ya bunja kuyukila neba ndi nshingani uditeja kungayeba dina ndiya banganyi udufumina muchimenga kai nuwafika muchimenga cha mujimaya muditukai mema ndi malangu mukola wabiyoyi babikila badibakwa bambikila ROCHI malangu mukola kwa babikila roje malangu mukola tumufika muchimene mu ditukuja disa tu disha wa kumona tangile MUDIMU itukunoku ijenze bishi kimemu mwili wenu bushu twasijila mkalenga ROCHI mwamene osabida hita malangu mukola SHAMBUYI tumuko mambo kwa SHAMBUYI to ndi SHAMBUYI bishimuni mushia MBUYI ni bana to mema ndi malangu mukola mushia bana MBUYI ni kabanga babikile ni arudi malangu aridi malangu ni Aurelie Mukendi ni tombakato Lwandre wa muteketa uvo mwabeu mundi wa mwanda muteketa muye mwetem muye kutanga mwa wa kula chilubai wa chilubu kuto ito ni kaleji kuchinu kumfunde kadi mema bana kwa jana bina abuto mema titoto bana babuni busho bons ba mufami nibe bibini bani mema hambu chimumanya to pinde ngakumanya bons ba bani mema busho mema tuna bana bons tasijila mukulumpa ROCHI malangu mukola SHAMBUYI udufuma muchimenga cha Bruxelles twamba na shine muditunga dia Belgique mudi mufuma mufika munemu uli muye kuhana mfango wa jambani muye kuyisha nzambi wa bamo yani eshi muye kwenza ya chijiji muye kwa tula mpalani twambila tunju munyika kendela geba kalibishi mema ramukola ROCHI ntusombela muchimenga cha Belgique kandi sombela muchitu hadi babigirene Brabant Flamand muba Flamand badi ndimu 7 km ni Bruxelles nous sommes muchimenga cha As mu Brabant Flamand mu province wa Flandre ki mundi sombela kendele kani ndimwende mwabeu bakula kutangila MADIMI tuva babanga mwende projet munene tabondi mwen ndimu tubenze projet munene utoba babanga mu 2019 wa ubibigileni ferme agro-pastoral Twasayi Ditunga babanga chemu banka ya tutubanga mu 2019 muro ba kwani kwendeka na province Grand Kasaï yonso mutoka binda mutoka lusambu mutoka nanga ngendankeba ntangila chichikengele nchini cha kwezi ndimuro munomu andi muro munomu bwani wakutwa waku kwetu badi uruto muchinu hadi utwa matala muchinu chiduke benchini urike bubukulu bakufana chini ngalu kuneku
anubwani tuboku na bintu na alpini bwa kwenzi chibi mu France ni record kichindi muende muye kuhol ndi muye kuhol wa hoja afika kunoku twabangi hol umlo bwa memu ku ukosa mukaba bwani tubangu hol Basigila mukulumpa ROCHI imani mwa kutibwa ferme agro-pastoral Twasayi Ditunga natukala mwakakula bwa ferme tustukesemu kadi ikala bantu rofuma kujugujandula badi mwakala pamanya ni udio ROCHI malangu mukola wa BIHAHU kadi kimba manya ni malangu mwena ngani walume manya manya dina ja malangu lituya bena kabinda kimundi maya mumanya kadi kimba manya ni malangu mwakwe udini bidimbinga udwenza mudimukai mwero utusuyilana dilambani utuwenze chingani wewe ni mwakuso mulongo turasa kaya wewe ni mwakuso ikala chika kuina nyikito kuli mwakwamba ku bumuntu bweba na sha mukaholi kadisu chini mwabana benu kujandula bani wodi wakula malango yetu mema malango yenu ndi mulongo lokatana mu institut mu collège de bon samaritain uri bigile bindi ensina ngalai emu kushikishe momu kuye kuchinsansi memu kulonga mu institut supérieur de commerce kushikishe momu kutana kumputu même kuya mu université catholique de Louvain kujikisha momu même kujikisha kulonga momu même kujikisha ndi mwenza administration financière économique et financière ki muchinji mwenza mbali kuno kujikisha kumputu ki même wenu mwine wewe tina diani malangu mukolo tina ndia mulunda watatwani vuni mulunda wenda wakwa chineni wakwa chineni mbala matangana ni babindi kadi meme ndi wa mukatanda mukatanda mubene kabembe kimwetu tetu nzuku chidimu mbuta dienda vunga nyama bonso kali bafambe meme ndi mwana ayidunga rafe ndipo kuti akamana kusanga mukana makati bilena ni ntumba katolo wayidunga musense ngwaka mwanga kadi meme ndi 100% shit 100% shit 100% shit ulimo wala meka sala kakwa na shikato hakakesi na shikani meme ndi jimba mtrapana na shimel eshikadi mbi wa mwema ndi mwa kwambile mema ndi wa mukatanda muchitekuteko mumisa babikira ni mbombo vraiment tasigila papa ROCHI malangu mukola tunisangira bunja kwa kijila wakutwali jandonga mu tutitwani kwa kula bwa projet mwenye dumwendela ututukila bwa ni ferme agro-pastoral Twasayi Kasaï plutôt Twasayi Ditunga Kasaï ni munda mwa Ditunga ferme agro-pastoral Twasayi Ditunga ferme agro-pastoral Twasayi Ditunga no mutu ajishijiba kai meji bunungu anuvidi mushindu kai mi chinu junwenza mena mu ferme mu chinganyi ulima kutulondele mwabundi MUDIMU kwa tani ni kwa chila kwe ni meji mina alujiba kai mbiyegwenga yebanye shinu ndibabu to ferme agro-pastoral twasombi makalenga nsoma hitaka na tulibona tulondishe kwetu kudichini kadi bukalenga bwalupindiyo wa mkalenga ANTOINE FÉLIX CHILOMBO wa tatu Etienne nga mwambi nga wa kulwami no wa fidi wende program kadi mu program wende mu fila ya to eskisanka wa to eshibukol twambi to wa kumuto nyemo kumikol tubanga hetu mu program wende wo ke uwe mwenzi wa ku relancer bubanji bwa Kongo wambi no twatangi to tetu no pindeu mu malo osi dimwamba twasanga yetu malu tumwa kumutompanda bish tumuto tumpanda tuyayi ni projet weu wa Twasayi Ditunga projet wa Ditunga mbwa kutwa fumu wa Ditunga chilo mutsekedi nyama kumikolo bwani tuyakumpana ni mutompanda bwa mwana no Kasaï kimbwani mbwa mwana to Kasaï to bwali tudimwamba na shiba ku province mikwabo badibenza habu kadi mwetu bantu bo bajira Nzala bikola Kasaï nkafwa puis Kasaï nkafwa cha BUSHUWA kadi kinkani foto kavwa kativo katenkaman tetu to kagena makula lanchito twali bwa kutwa fumwaji tunga wabi muntu yonso akenze MUDIMU mwa kadi tuli mwetu hatwa mitumuto nyeme kumikola patundu nyeme kumikola nubwani bwalu mwana mwene Kasaï to me mwana wa muchitunga mwe kadi tumuto kabe nyeme kumikola bwalu mashi akumenu hawo umina makwa kutira makwa busho ngala ROCHI malangu Twasayi Ditunga dine dindi fumina ko yi Twasayi Ditunga mbina kwamba ni Ditunga ndi fwani mwachi meje mwaka manu sakana bwani no ata dine ndia Twasayi Ditunga ko fuko dine bwani kwa ngatani to mkalenga kabeya tubaso mwabe to asombi to tetulo mazambi bwalu
tuyakulumalo onso lungenye lulufuna kuti zambi twasombi to tetukwele meji walu mu projet chena ngayanyi to tudini mu prophète Jacques Chan mu youth udusombele ku États-Unis mu prophète wa Nzambi sombele ku États-Unis mu état wa Colorado Denver mabudi usombele Denver Colorado mu disambele kai mwena mu Bomberger Église wendo di ngabaya kun Église wendo di muna mwemu musalongo wemu di église wendo uchinsansu di église wendo kumputo di église wendo ku Afrique du Sud di église mubangile mission yenda kungandanjika yetu ya bilongo ukudi mubangile di isha ni malo abona eyo mubangu di église yenda Prophète wa Nzambi twasombu tuyakubikira nende timubika mwambire nto bangambi no amwabili Nzambi udwambu bwani tubanga empire financier indio yendo ngambire nto memvu musukubikira bwani tubanga chintu chinene cha MADIMI kite tubanga ku developer nende Nzambi mutuheshe vision musangu muhele nende meme chira mu prophète to meme ntusomba hanyuma ha chibasi mchini prophète mwana kuita bush meme ndi mwana kuita bush chibuyikila kwa kunizami wadu Zambi kiwi kalombuti kinenu kututakena mabu mwehed kadi kutubantu kwa batutakena watu hechila kampanda mwana biye bako soloka anyi tupechila titu hetawana to inye mbishi mnu wafukusomba mabu mwehed na watu adishi mbishi mframa banu heshi kujingani balwi wambi ye ya mwambi wewe ujumanza bebe ya mishi ngali ya commerce ujumanza mjumu chao chachina nchi nima kutani faire magro pastoral mumvu ilu wabantu mudi bintu kabu momu kadi makutanu heta kwei ni binu kadi dansa muferma mwine mbingani nibidi kwei makuta akubanga na uferma almidimu yetu ya mikesi waje lelu wa Bulanda makutandamu we kuji we kwa mulimo kwa kuteka kuluseka tetu kwa jukulegele bya kuimasha makuta barasi makuta tu badiba imasha mujino ya mala mbwenza vi tetu nto tuteka kakesa bwalu kakutwene ni muntu wakutweshe makuta bwano kabanga ayi mudimu wako nto fo tetu kwelele meji kwetu tuteka kakesa tuyanaku osombo mwabu mwehel tubanga mudimu ki chibe bigeleni financement privé wetu tetu ngaye kakesa kamidi mtu tuenze kumputo ayaye na asha tukomena bantu bilamba na asha tukoma munjila na asha ya tuenze mu biro yonsu midimu yonsu ay tusasha kesa ye mwine henda mu profeta lumwa kwa mani mu profeta ki mu profeta musombela no mudinda uja bible dilo de bible to mu profeta musombe henda uyakala umudimu wenzo wenda mudimu anu yuri ko komena bantu bilam ko ne bilam wa jeji kumale de Nzambi yekenza muri Nzambi ki kakese kutumba kwa ni muntu ndina chama kutambintu ebito katwene muntu lwa hesha ikala muntu umutu yakutubikira twambira numa kutenda omuntu yesha edia kali katwene tubenga muntu bwana kali kutwesha mukutoto muntu ye muyi kali muntu libabanga toni lelo yo kwina muntu mwatu ledi kutenda muntu yesha to tulibaye tetu anbwali tuyakumpa tonu Fumwadi Ditunga Antoine Félix TSHILOMBO nyama kumikolo no Fumwadi Ditunga nyama kumikolo Félix Antoine TSHILOMBO Fumwadi Ditunga tumanye binu nanzelia Fumwadi Ditunga kimo bitu tuenze bito ibi kala bamwana ni binji jimbi ikala yi walu somu mwana ye kumuleje bitu tuenza ikala musu kutuma muntu walo kumwana bakujadi ulele mo kutubantu kimhanga ngomuntu tungemu ba ulutanga ni chimba ito ye katena ba yule ni Fumwadi Ditunga katena mu Fumwadi Ditunga kimulundu wetu to mwana wako mwabudi musomba yeka endi kala musukumanya namanya twasikila papa ROCHI MALANGU chichinsangisha mema njani wo wambini na shiriko mali abilambu tukoma na shiriko mba mwenjilo tukomba hende kimusomba nbwani Nzambi lundeje kadi hadi Nzambi mbuleja mudinda kuwenza mujimuto munjila nukudi chalimu che me udu kwata mujimu kampanda kujuma kwa Ulwisha ayi makuwa tukadi kutagesa bagumana mabwenza projet munene nujinendeo binyendi ndishinga ja kukonga bwani kumputu kuno nusomba nunga yenu to bena ka saiba tuko babuni mbo chimi bena ka saiba kwa bena bani kulonda dika sajenda ya kwani kulon munemu kulokwela ku tobo tukesa mumiji mukampanda ya ntungukilu muka sayi oriental kali niko abisangu kuva jihangu kumanya libana bitu babuni
basomba bali nyema bakulu kuno nyema hii kuli baloji kuli bena moyi mubi bayaga tulunga bayaga tushibei kadi bena Kasaï bahani gato bahita bunyu tudi ba bunyu bahit an mungu shano ba mungu shano muditunga dumuelo mudiaba beje mubikira bena Kasaï now kem bari ku babula mu wangwe bahat ko to ni hambe a partir wa malu atudi twenza ndongo ndi wenze bakwabu ne beheta bukola bwabu bukula bwalu katuvoni bantu bakwa kuleto kadi te tuvoni moye bwakwe bwalu mbwani kwambulishi bakwe bwani batukonso akelo kwele mbila chimuje to bana bani kimba yobwanga to bangu kwenda Mfumu Ditunga kacha wava kine mchidu twenze to te to hanti banga ite tubi tuye nabu kumpa bishimo sanga ni mchimenya cha mbujimaye mukasayi mu chimenya cha mbujimaye chijanu muchija muri muchimwanamu bisanka nja kufika kwetu njato mubula bungu wale nashiba kwa mbanzala satuma kwenu nashiba kwa mbanzala kujanu kwenu kwa bendo nkulu kwa muchi nashiwe mudi bifuteke nashiwe mudi kudi sosisi liba bigila mwa batwara nashiwe mudi munyi bigila ya ngulu bigila inspirene nashiwe mudi salad kadi kwenu kandi mwa tami twalu sana kwetu kujanu kwetu ngwipo kutamba kujiji nkutalala nkuimpa pindie ni bwalengo dibulebu mushindu waba tutashe kuchalu kabene tutashe kuchalu to ndini sanga ndimana kufika moyo baba no tutashe kuchalu kuchalu wo fika kuchalu wata pano kuchalu bakwambile ni chalu cha chinsansa cha ni chalu cha chinsansa ni cha munomo bali bakwambile no ulimuye bawe kwenza kuti kudeta kuti bakalenga di mahita baba bende bakulonde shito mwana ngani mwendele chini bakuta tisha bakuhita miabe yonso wanu wahita nungweo futa barriere futa payage futa barriere kadilelo mundi musala mchimenge ndini mudijitala la na shiba muambanzala mudijitala la bakuta visa uli mbanda mweka watatoka mudijigodi ukalenga budi hashi bwa chilombo mutwenzi libiba walukadi wambula nundeko we ubwele munde wiye ufika kuchalu chande kuchakuchisansa wikale mikanda bena Belgique ya bena France bena kwa America ugambe no mpesha hii visa bali kwesha ukutile chitambi cha visa ufuta makute kakwena muntu kulombe dikutashidikesi bwe uhatu ukwata njila muyemoye munisagadi kwata mundi mbilenga nene bena kongo baji hambe Lwa Ditunga nusangali mundi Fatshi kwata no MUDIMU Mfumu Ditunga wakwani kutumbushira nu visa bwani katuta chito bwani visa kumputu kwa misango ni bamanyeto uvuka bweje passport ebo kumputu kwa ambassade wanga ta passport wao weza nenda une semaine lubingu lujim wa kwambile ni lwa ni mikande ulombe to ni prise en charge kwa kwambile ne twambile uyaka somba kwa ngani udi kuti sansa kwenzele mkanda abi kumujwa kwenzele mkanda bwana hawa ningiye kugudishi hetu tetu kakeska tu muntu mina mwina ndio kwani ya kwenzele mkanda kugudishi kadibu akacha kale kwa Mfumu Ditunga bwalo ni chidimungu shanu cha visa chani tuma kwa chile visa hadi musu kwa ambassador kanga kane kadi pinde ukadi wambula chikuta cheba uteka natikai lubilu utanga munde fika kuchin sans kweta visa we hadi fika mwabo wosu chale visa we chana munisagadi kimfumu uvokumbana Lwa Ditunga ya Kongo sagadi wenze mudimu mwimpu mutamba tumuto anya mbiko na numusambile kwa kwani numutanya mabulolo cyane matukonso awu mu zambe mutekele chance tamini zambe kuyimutekele chance to tetu twakufika munomuto katufika munomuto kwalu uri mumanya kayebe chena ntera muntu to uri manya bwali bafika munomu obwali bukola basikijira nkulumpa ROCHI pinyau ngambila dishilanga na hanga cha Belgique mais natulo kwa kula bwa ferme balu ukadi muto chike mugudi hola ja matala kulu sekalo kwa NSANA muchimbani mujidu kumfundu ma mundi ngani nyaga lo yela kule enda muchimbani mujidu kumfundu cha bola konzo mbambu kumala nangu mbonshi ngoma kwani kukwelu kongwani kumanyeni dishilanga kadi di hanga cha Ditunga ya Kongo Ditunga ya Belgique ngambi la mianda mudi enda Belgique di enda Belgique bimpa ili mugonga yenda to nyanda kai bwa kwezi comparaison mu Belgique ni mu Congo muchidimu wabuni Ditunga ya Kongo chidi vierge biba bilo kwetu ni didi chana ichiri kamama
Belgique tu kama ukadi deja bien muntu kadi mu manyemali isasula kahene mwabo akwasa budimi chanana kuni mwakuchubula muchi chanana aliwe mkalomba muchi webo mana kubanda 2 metre ufuka lomba wo mbanda 2 metre ko chino webo to kadi wamula matati chubula muchi wawe kwasa nzubu ukaleja nzubu no dibishi bakutwile chitampi ufute bitali bwa ushiso kwasa kadi muno mudimu akujuka le lwandwa nashi zumune no kwasa dishilanga ndi kumputu ni kuneku kumputu bakadi balongo malwa lutatua dikenga ka chena ko te malwa Nzala ka kaina ko kwa muntu jila kana Nzala ya bulu mutu kumputu muntu jila dikenga to ko ni jila dikenga uri jila dikenga meno ndi o dikenga dina ko ya ula ka hama boss muntu bala Nzala ko ima ya kuizembwa dikenga ja kula ka hama boka dina ko to muntu ka kushimito an muntu ka yende mudi bari bachiva bavwila koko bari mwa kwamle mudi dikenga ali usomba to kwetemikande yenda mudi tungamu dikenga jenda ja kutangile dikenga ja munomu kijine ja moto dikenga jenda dikali ja ukeba jani ukari mona mwana umweshe shima ujinshima ni kaleji uje ukut ajini Nzala pindi hadi ukutama mento mwabeu kaleja ka ukere mukele to kidikenga kidichara pindi kumputu bwa kuja uri mwa kuja na shukuru wezi mdimuto uri mwa kweka heta kuti twani tukia tamba tuleju chabana wa mkarasi mwana wa bidim bitanu ya mkarasi kalasi kaji obligatoire wa kuye 5 ans bari kuyimuni mwana kalasi to mrangata dukwe bisha kadi mwana na uri muteko kumbe kwachi hatu tangile munomu mwana munembo waka mchie mkarasi fo mfuche udi chidifu mwadi tunga Antoine FÉLIX kilo mwenza cha gratuité de l'enseignement chidi déjà kumputu akwa bana baya mu école primaire bena mu école secondaire baya mutu lasi bina kufuta kalasi karibu neku kuchijuta wa kufuta mkalasi mado abunye ndiko kwa kompare tetu baba nkata abushishetu basho kutuchishila parce que la papa Rochi Malangu vanshi ngapinja uni wani kwela ko Lubila bena Kasaï bons walwedi mwana Kasaï wami de père et de mère mwana katanda wa de père et de mère wela ko Lubila kulbana ba mwana Kasaï bali basomba kumputu ni makuta elamai makuta ichigila hanshi kama ibashinga mo kulonda dikasajeni mo kwani kuya mwetu nina mukasaye mbutu mona goni tulibanyana into libajunda kutu ashira kunashi kantu kesa kujima kumuna ba fila tubinga tukwa par exemple wane wetu akudedi wetu akudi lombanga wetu akudi buloji wetu akudi man Lubila kali dwani ubela webu musombi wa kumputu kadi bidimbia ngo kumputu kadi bidimu makumia satuli bibichi bushu 32 ans bushu bela Lubila ton nen barba mwana Kasaï basoma jinwelembi bas ndindulomba wani nuiye kogu utayile mutiata kwena mwana malwa dinsa kwena kakesa kanu jinako na shika uskura malongo na shika wende shimashi na shika mu bureau ka bu directeur bu jinabwa lwa kwetu Kasaï wenza mudimu kwetu kuchidi kamama bulabo mbuyimpo butanga lwambula nukudi matale to wimashe mukisu tukanka yawo kekute kuchidiko njiru juko ngadi mutinde mimpe mitanga uje bintu byonse bikaka ngami tumye foto wa chikaka ngamo chikaka 5 kilo chikaka cha ngoma ni ucheto ku Belgique cha BUSHUWA chikala nunu bigile ni bio cha tukanka ya chijikole nkaya lo ayikuneku kwata mudimu bugalenga butukoku mubwezi taranga kwena muntu wakukwata kwena muloji wakulowa muloji mulungenyi adi wele meji ni muloji dukoku hedi bakukwata lo akutoenza mudimu anu ikalaka ni bamanye tunu bimwa kubikele kudi waya kondo wambile tunu bulaba kudi henyi kumwa kwasa ku izini wakwenza mufuta kwe kumwa kwenza ku izini wakwenza madiotu kwe kumwa kudi bintu byabuni lo ayi lekelai di China lekelai jele mbila kumwa kwambulisha bana benu kuti binamako kadi kono ujije dikenga diabo lo akuba benze na mudimu uweze chidimo ngumfase ucreer entreprise mudimu kuneko wabana bembenza mudimu kaba kwela kabidimbile to tutuminai dikuta kato na bade ewa ikwangu to lai twenza hospital idiko kumine tuiromo dola tuyokumpana kunoku di mudimu wabuni makuteno nawa adima kwenza mudimu munene kuno mama ningala Lubila kudimona mwana Kasaï onsubani bindi dimbiebi javule ya papa Rochi Malangu MUKOLA abulai mubula babujima bwani bilenga bana ba mwana Kasaï message ndi mufila ikala mwakuba lenga balonda jenda dikasa ni
bayamulu dilwa kutoa mfumo wa Ditunga mpanda tasi jila papa ROCHI MALANGU tulitokula bindia kwa projet weba ani projet wenu ni mo prophète Jacques Chani mani makasanya bidi mato mbudimi ngabu moni budimi budikuwa nsoni budi metre buni kai ani budi chihau chabuna na bishi mtu nakamanashi ni mihaka idinga noba kuna dinga mbwa chini nuba kadima no kwanson nanu dima mya bantu kwa budimi watatu wa ku tubangi budimi abu kuchitoro nitokora bwa bwa tsolo hanyuma kwikara mukajatu ko bwa mukajatu ko waje chpansona budimi twai twende tukeba mara twai kutangila banfu bons na kwami mvumbangi lukabinda mumwe guluputa mumwe gulusamu kana mwabu watu akijibu kwa son bana basana mwabu tuafi mwa chef ngom kimuntu afiki twebe jufuma muso ko nani batu dejier chef ngom twebe chef ngom timala mwabeu tudini projet wa development tuliko kujinga ni maraka akudima madimi akukuna michi wal kuna kukwena tuli basanga ni muchu wa MBIDIMA udibe gile citronnier tuli basanga ni muchu wa orange udibe gile orange kakwenda michito kashi mandarine mina udibe gile mandarine adu bene kumputu gile ni clementine kaina ko kuto bana bampinje bina bamani bina ya mandarine bamani clementine umu mwabe ni nike ba mandarine kimu mani clementine donc na kukuna na she pomme idibato kabaja wakwete ku makanda mbiti donc twafika kwa chef Nkombo watu akijiji mu chidimu chishara 2020 oui no 2021 watu akijiji 2021 watu akijiji watu le wakatuleje kudi mbo chihahu cha kudi muchikoso chidi 800 hectares Indieu watu amino numwa kwa kubanga ni 300 hectares watu heshi kama mtweshi na mto madimi nenu masoma chana bulabo musoma chana dimai nutweze ko tulasa mwabeu nutweze ko ku na shi dispensaire mwabeu wani bani kibele bumusuko bayaka longa ku nganda shi kulato mwabo tuposombao wa batuleji ona na bafila na shi uflanga moto katwele bafila franga nchi walombu bakweshimwa bakwabele tutu najijenga wenza ku development mwabeo bwani bantu bine bamanye kumwabo mwineo mwabakai bwalu vumusonga chana muchisuku chia chitoye wewe ngai bwachimo nakwato atangidi twaminto twanga chibulaba twaika loma bulaba laboratoire kuchini science atani bulaba abu ndimwa kuna bios bya bulaba bushimo bino libaso itetu kuya tetukulo bulaba mu twal kutubukuna momu matala kyatubukuna twabani di periode wa essai matala sur 30 hectares tubukuna matala bi kilago di musa matala ni arini vitamini ya buni bana bon sponsor vraiment tutar matala kuja nuko di musa wa chodi bana kumbo bibi kumpa busho matala 30 hectares mihaka makumi asat mihaka makumi tamani mihaka ngamanda mukulu tamani 800 hectares idikulu sekalo pansana bena sana kuichira mfumo wabo mbano wakijila bilenga bikol balonga mo nditu kudiji diru to chike muku dihola ya matala mfumo wabo ansona musanga bikol njindo mbabena tando bani kulonda chef Ngombo wabo ansona sona muchimba mwakula hadi wakula mona ni muntu wakula ni moyo wa muntu tulomba kabijini bamfumo ba misobu ya kwetu bikala benza habu mfumo wewe mfumo munzo lula chibi bwani bantu bonsu balwa kene kukongani wewe dwa konsona c'est vrai que chani mu yuda mwa monsona wena mwa kumwakijila bwani balu mwana nyo monsona me hadi mu mwana mu yeye mu dilunga ni lwa kukongo loja bantu lwa dikonga ngana tukeba bwani hadi yabani mfumo wa kuchitolo ni mfumo wa kukatanda ni mfumo wa kubibanga lwa kwe hadi muntu yeba development mukangule bibi a investir kilui dilwa mfumo wa Ditunga ndolwalo hadi kukangule bibi totetu bamanya natukwela mbila mfumo wa Ditunga na kumanya na utokoloka musoko kukutonda we kukebe visa kumuhanga bakweni makutamina kusumba visa to nangu nyindushi ano inu londa mfumo wa NSANA momonaka mbako alukusi utubika la bafika ndiba jimama jimi yao ngabunyi matala makunza no anyu londa chef Nkombo tutwetana hanyi mfumo weto kitesha koko mimi ki chef wa kuma wa bena sana Nkombo kanga de to nji nsanga bikol
wa mudimu wa bujibabang Twasayi Kasaï munsang shibikol walunga mwanyi bintu bya bijibyoso kakweni cha kujingile bujitunga mbibanyi mbenza nunguto matala bumenza bim epi tubabila mabim matala bu babanji holelo ngawunyi file chika mwanya babanga jihola indomba ana betu bonso bagimiso ya kumpenga banyeba ja mpenga bwanyi Twasayi Ditunga nya wafichilije lumwetu bo bayimwa kuyikusanga kutusangishika biji kwenze bintu binashi myabitano anyi sambombo tetu mwana mwa kuyekumpana nyabe yakujimiji koko kimya inkato nyabe jikoko tuga babantu benje ba mudimu biyi banyi moyi mwimpa benza mudimu wa bahete byakuja bantu bachi binde bene Twasayi Kasaï balomba habu chingani bin Twasayi Kasaï yakumpana ngambira Twasayi jilla wa mudimu ba mudimu Ditunga janyi bantu benza mudimu ba besituma kutanso tukese kibaba mbulu kumbanzi yako nimba lomba nyi baluje bahisha nyina mwa benza laka bijewo busho taskila chef voilà nimani twalondi chef nkombo benantanda ba mulondi wa kulani moyi wa dinanga na shabena ntanda ba kwansona ba basanga bikole de mudimu kwata kuri sekola kwansona tuba bela nkongo nyaba libakula ha mama weto ata lelo tuli monsona ba twadi jihola ja matala Twasayi Ditunga mushinduka yudi mwaka jila bwalwe bununko walwe turi babu akijile ngisanga dia bunyi nitukavu batangile heto no kunjile nika matala bwa chinyi ni diberi kada turi bamwana bana betu biye bwa tetu kwenza mudimu tutusanga nawo bikola chitwambila bana bene bine bali balo kwenza mijimo ma benchingani ngimbambile ni nzambi wa mujuru abato kumpanda lolu lungenyelo nindukese ye honzambi ambagaje lungenyelo kulukwawo bwalu bwambanyi kutwenzela chintu chidi chitusangishe bikole Ditunga dijima chituvuga tubamanye chitwa kwenze kato kadbaba je bashala tuli bambila nchani bwabari bashala njingama ni biye bamwona mwaba wetu tetu va mubyawo yehonzambi muwelele menshi bwaba bashala barabahola hawo biye bahole kuhabu biya chadi mwa chadi abanyi lelu tudu abanyi tasikile mama akula kuto njisanga bikora kwa chinto chiri ratetu mina Ditunga yebwa tetu kuri kunshima midimu ina itoambulisha natufichira bana tulasi ina itukasha kumikwa midimu yabonye kribana beno badi kumatunga makwa bari kabayibele mejuma kulo kujima bisukubiri munembya bunye bito njimbambila biya bajima bisukubiri ko bita bunye biya bajima nje baba kwa abu habu badi kabayibalo makuhola matala lelu to tiyaga bambila tutwarigire ni datu kenza mudimu muyita bunye tuyenza mudimu tasikile mema njindu sagile bikola nyesagile bana beto pumputu bakutwela meji adinzami mbato mumuchima bwanyi bafuluka ni bana beto bashala balala nyesala kwetu bajemilu tu balala hamya bamibi bakenga twele besha kutwala cha kujechi twala development bwanyi tukato ambuko kubakula kumukele ni sabang njisanga bikola après njindu ambanzambi ni abakulunga ni wabunyi abesho nchintulukilwa lwe balu tentama halu jibwelalu bwaba tusangisho mubidi bigumbana bwalu ebi akumpato bien chabusho musu France mukol butetu tabanga tamezirani bintu mbetu tubitangina tu ifo bien zeka aparoshi malangu kulu sekala konson population moi qui dilenda malangu bikala benza biakana development mabanu lo mbetula sinana ni makutagela tulasani nono kabano kubaya kubenzela kubelela matala unwenza na uchinyi menemena agaya koi na ambulisha benantando kuchinga nyimenemena yawa mini musaba wachihoja na wendo labani na bantu kumbanza wakuja musaba wachihoja wa nsadi ijikani tasile bwa ndu kondu mwele bimpa di tulibabanga chiliba bikila mu français ni production végétale balu kudi de production étudier projet mu tutuni production ibiti isatumina mu ibidiam mu kwa budui udi wa bintu bya boni di bendikes cha kwa bintu bya osuto wikala ni lukongo akwe beja ai numero yani na uyifi nenyi fila mema ni gutu ni monye ya kwanda muna chinga ya bantu bonso tayari mbimpo wa file numero ye babwani ribamba ni muntu mwenye muye musoku ashimwana mutekete mwa kumuleja njila jibo jampocha anu biguleji bumukadi yewe nze deja madimi ni mweta anya appel ya bunyi labana betu bari mu Afrique du Sud bana betu bagiye kuniyeku batubikira mu kumanyini naka tumu gutanye kuntogo chumona dienda to naka nzi mumoni bumukadi nani babiyenze nzo ko kwemu muntu mu kwa mujinga henda mu kubwela nyimani kuduheta njila
Nuno moeshe buto rampanda bani ato bitwa bieto niku bieta biandeke biakan. Ningu lekana pinje wakula halu kwa ngulu mkwela matala nuno la mkujimiemu na kwenza nao chimwe. Matala tuli atu kwa wakuna tuli benza d'abord mu projet mudi BIHAHU BIHAHU mu projet. Chupa kuchahu nchani tutubanga pindi cha kwani kwenza nu matala ni chomba ni soya kunda byoswa tubigire ni production végétale atu tuweze bintu abi matala makwabu ngakulama maminu adiba bigile ni semence tuteka kuluseka mwakusumbisha bantu kwesha bakwa bantu barika ni mushindu wa kusumba to bene musoku kabene ni matala to ari bahangla kukuna batumwa kubahesha bwani badima habu wani boka badima habu na shimidima kesa to badibiye biba badibi biba no badima habu ubiya badibi kebelukuka ni moyimu uri bahesha bo kudima habu madima kesa wa bu consommation devenir consommation paysanne consommation locale ou vous consommez ha qualité de badima bwani doenza semence makwabu tete koenza transformation de couche de matel war mu matela mutumu hatuka bukul matela muri mu hatuka bya kuti bya bantu bya nyama mu matela muri mu hatula mafuta anu nubikele ni mafuta sana huile végétale huile végétale nous dinene mukuli njeo huile végétale matala muipu mtamu matala ndimo kwenzi la bana musabu kwezi bitu ya gungu tulimenzi cha matala aje atukala bezi na kwa mnanku matala na tu permettre bwa kutetku kubanga bientôt matuka de londo kumpara kubanga tutibe bigele production animale nchini kite kumuna nzoro wewe mbao ni muna nzoro mpindi yeo nibikani ukasumba matala kwa muntu mkwa kwa kumba na waku matala kudisha nzoro yeo to na bikale bikukute bikale mushimu mkono tubenza na mbwani matala atubenza mbwa atutubanga tumuna janzoro katu tachika bidito tuditu stoke matala makwa wanikatu tachito wanikatu tachito kitu ni peneri wani nzoli mwalu kufuka hii chakule to nzoli dide matani patu dide matani nyunyosu dide matani no an matani no nunu ahela eno kwa yeshi bya kuti nde projet wa kudi jumuna ono mwala ngwa sona mwabu tulibahet kitu lwa tubangi bwali pindeu na urekele kwa sona kwa kabanga mwabo mkwabo muntu ay munita bwa miabidi ya bungi kato projet kana ka bolkina usomber mo sona to projet na miabi mkwabo membipo bwa bo banga budi swani banga mo abukunzu sukunzu to abangi ndi petanga to ay muito monso bwa bwa kwa bundu mo mo to sangi jiba ya mai mo ba dinen tudi nchawa kwenza mu production animale tudi mwa kwenza majiba abikele kwenza bikele hamuto alinu ka bikele kwata biuma kula nayo kabika bibi ni vitamini to bikele tudi no nzila mwa bao tudi chao chinen chidini ni majiba manena menemen matuka de londa mumuntu mu wachite nilo kusangana majiba akadi bikele mumu we kwa mle bikele we kunyo kumbe ngo bien basi jila papa ROCHI imani bana betu batambulisha bindi dimbi na batambulisha kabili bwa kutwelela bindi dimbi bya majiba bwana ngamani moni bishina mko sonza teka bukala ngamomu mai mala bala bantu bali makudia bikele bya bunyi mai makutela ko bindi dimbi atwena tawlao bantu bende ba mona majiba manena bikol moni nubango le bende na gashi tabusho basi yo atatu mokadisi kwenu na kubenganya nashiba kwa mbanza simuntu wami
wale tu tambulisha kama kwetu tuliambulisha tetu bine hetu hatu tuyelelwe uma uri kana shi chikele cha mungu chibaba uma uri kuna shunzo wa mwenye mkweli chwa chijibulweni kinchwa bento chijibulweni chintu chijibulweni fana nani lweni kichino ngana bulweni pinje muntu ya mwana hende nini kutagenda mamba ni la muyeno ai naweza basatu banai batano nini tabana mbe chihahu chibinchi kaangula kincha mara hunkoloto chintu kincha mara hunkoloto chintu kincha chanito chintu cha mwana yonso wa mwena Kasaï uri muso kwa kwasa Kasaï atwani tubayile Kasaï bwati tukwato Kasaï mwana shimwana wa muluba mwana yonso wa mwena Kasaï muluba yonso na shamusongo uri mwa kwani kuli tetu n'espace Kasaï ajlo ayine bonso tulibantu bamwa tudisangi shayi tuyakumpana nene batutampana babwele muchintu echi tuyaye bonso kumpana nene nene BIHAHU ni mfumo wa Ditunga kibintu bili mwa kufikisha mfumo wa Ditunga mbio biwani bantu banungu boba hete subvention walo deja mbomboga kumputu ni yabu miette j'appelle ça des miettes parce que bajabu ni yabu charge kumputu badini babu bana badini babu bakaji badini abu meku we mulondeshe mulobye mukimbateka nashi mego wa momuto donc nene BIHAHU ni mfumo wa Ditunga ndimo kuti dépasser ba kufikisha bindi dimbi yana ngo ni mfumo wa Ditunga mwana bwalu dibedi wenza bwalu bulenga kene Zambia ndo wenza bwalu bulenga bukuvujile he we mu bifikiro mfumo wa Ditunga baba tokumpanda bantu badi bumbo ko kumputu bumvo Lubila Lwa mfumo wa Ditunga bamba bwani tutujingani bulaba buchimuna shimo wa bulaba bwalu muna mdule miba sasim kadi kutoa kudisasima ni miba toma ni ko kushinturukiri mumwekani jingani no mbambandu no nwenza ayi mushindu onsu bwana bindi dimbie bya ngomo Afrika mfumo wa Ditunga bwani babambulu shayi babato mpanda halunga ni kukesu kadi kunalo ni tukukesu kunalo babato ko mpanda bakumana mwa kutunguluje misoku yetu nanga mwansana balunga filme nga yani mwansana ngamo ndikende mwansana kabene ni ekolo to ekolo wadilongela badibalongela mwansana mudi mwansana babalongela mwansana nangu bintu bibi kola ngani madi mwansana bigala ni mwansana nani oyu mwa kwasa ko ekolo wa malata mom nanga ekolo ba ekolo adindilomba tulomba ku bantu bonso bani kantu byanza bali makuto mpanda bana betu wa mwansana imani numfu chefu ngombo mwabeo Rochi twasigila wabuni na twasigila manga ntenta nyamani katento tokala ba kuchitolu to me kuchitolu ndibenza madimi ko kwa buni kai kuchitolu tobe baba tuesha 100 hectares tubenza madimi 27 hectares hectares makumi abiji mwanda muteke matala di koku hatwa ni mwana kundigeni kwa ngondo tutuhola matala kuchitolu busho pindi untatukana ni bubaheta mu yansonga anu mugachi malidima budimi nyimbo kwa songa nyimbo kuchitolo ntatuka bukabu ni bigala baheta ni mushindu gayo ni mawujirija ntatu aibwa ni mu ntolo bilama ntatu itu baheta nanga kututumba to kutujima mati ushingu dibate kututumba kwena mwakuye kulato to ay kufuta kututumba Chiribe bigile labour bakudomba $75 par 1 hectare. Ersage bulomba $75 par hectare. Labour manumba kujima, ersage wala batangala. Moni labour balomba yinga $75. Bwa kujima chana. Ni ba kutangala jamala ba $75. Yeza $150. Bwa hectare mohe. Chintwachi nchikol tutulomba bwani mfumo wa Ditunga ani ministre wa agriculture atangila po walu bana betu bena bio agro business batu bile bena BAB BAB ba mangwaji tutumba tutujima tunta mangwaji mishinga dibatu tekela mikolo kadi mishinga yi toi bebeji mishinga yi kayini mfumo guli buto kabene ni subvention to teto subvention to atene mishinga yi bokto ambuluishi bwa bobo mushinga wa di normal
kadi bwa ku developer ku kwezi development kunego mushingawo kwene mwakuya kumparato tutulombo bwani batwambulisha koko bahwekse kumishinga bambulisha bene beyabe bani beyabe bobikala ni subvention tetu hetu hadiba subvention diba twekse mushinga bwa mushinga tulumwa bwana tukoko madimi yao tukala mushinga wa moins de $50 par hectare voilà pour tweke kumusenga moins de $50 tulumwa kwa kumpa na shila burungele 50 tweke kumwishi na shila service moins de 50 ngwalbim kuna bwa karibwas kuhatula $150 par hectare to kuna mwa ulimo kuhete ba $150 mun bitula mu hectare wa kuna mwa muhete to wali nono ndo mabeni nano eza semence ya kweshe bena ndalo mangani kwa batete tutulomba bana bana nda mushinga to no Mfumu Ditunga bwa projet ikuye ikumpani batutangira ko kuchungu cha mishinga mikola mishinga mikola katuna mwa kuya kumpani mishinga ya mushilalo natukashingira munji twasikijila papa ROCHI Malangu MUKOLA ba danda mana ku ngongu yetu imani hawa ya ku mputu na utolela bana bonsu ba mwena Kasaï ba ku mputu myo ya bunyi mena anomukala ni message a ndeke muchikosu aji mabuela bana betu ba mwena Kasaï mengaleji bwa ni projet u mwabu babiji hectare idie ku kwa sana miko abu TSHITOLU no mwenye bindi liminka yenu nene bana ba mwena Kasaï mbiji nuvwa ile myo ya mundi no sama no batwa mpanda ohe banike bagagesi mwa kula magari mwalo na ima entreprise muton ba associé ufile heba makuta boba filabo abu nusankaja bo objectif kampanda hitu pachila kampanda nyingela mamu mpunga wa ilunga ni mandu ndonda mpinje mamu asanga la ina shamkale ngaben njanyama mpunga wa ilunga tukwele myoyi ngani ngutela mvuluka musambo bo chikololo imani musambo di mutambo kwenda kana bikola menemena wana mukale fisi mukena mu Canada ndindo lehen bonsi myoyi ngamba ni chikondo nchechi kuto kwa Mfumu Ditunga mpanda kingwenda kwamba ni beton wende una mala kai hamu tubula mukana beton to kuto kwa Mfumu Ditunga mpanda nkaji mukakesi kali mwakwenzela bena ntanda dangile lelu nyabe tutusome no mwanson kimba mona programme wa 100 jours to kimba mona programme mishishana ya Mfumu Ditunga to badi bamba bobo wa Mfumu Ditunga mweshuwe bilambi ya Mfumu Ditunga mbibi bwachima bamba nangu bolka bena ba mona action aito kadi Mfumu Ditunga sumwetu mutu mpanda bishi ngo bwana tento bwele mumbanza uli mwakwele chamu cha bukulo wele uli mwakwenza madimi wele uli mwakwela kudi majiba wele qui soutient Mfumu Ditunga apprendre baka ninge interpeller bali kuluseka Mfumu Ditunga dibi ni Mfumu apprendre bwana kudi muntu kampanda mumbuka kumputu kuno bamwana aku batombi nene mwabeo wamwana mwanenu wa kumputu kutumina makutomani mukunana mwanenu wa kumputu mbuka kumputu akuye munemu mwani mwena moyi mulemu madi mwana bantu abumbuka baloba tompanda ku development vision lumonu lo Mfumu Ditunga mwani bantu ba kutompanda habikola bwani midimu yabu ya kumpala na unindele bonso twasikijila papa ROCHI ngo eshepinye chikolo golubani wamba message peut-être atu wakati banga mwacho majabu leto uli mwakwela kwamba kujibana ba mwana Kasaï batulonda tumona mwakwela nyongo mchondo kwa kitu byale manje musango andegelo nyo kumpala to misango sudi benadi bali Mfumu kumputu bala munemu uli mwakutu heshan nwamba yabo tetu mwana mwakubela ka binkongo bwani tubatwa mpanda kumidimu yiba bakwata bana ba mwana Kasaï ba atu tubya kula nungu man bibi revolter bena Kasaï bali ba binduluka balwa kukwata ka mudimu wa bimpa ndiaka taskijila chini meya bunya kwamba to ndio taskijila bana bet bons bali kumputu bali batanga la ndongo mweni tuyako mu France bana kwa bali di buku bali di buku kumputu kiba kumva chulubato kadi ni tubenzile ndongo mweni mu France kadi twai MWANENU eu nyama kubikola waya kondro chero mwami ni kono tubo kwa nyama kubikolo to mutu ayihende nyama kubikolo bikala babunyi muntu yonsu akula malu akasayi malele walu waambi mei malele la twasikijila wabunyi twasikijila papa ROCHI ndi ngela twasikijila kudi mukalenga Dominique Savio Kabamba vo ku dipa kuleda bindi mina Jean Chaka wa mlowani
nen bonso batulonda mubula babujimanu di badiase ni ba moabi macha va mabaula bushuwa kimbwa chiluba chitwakula bilenga chita bantu wa buto ani kimbwa bilama bini bitu bavala bya tula mahembu nimbya mubina bya mpongolandi dimbi bya mujobu bya mtaguje bitu ginabito kadimbwa jinanga dinu jinaji papa roshi mwela bujinga bimabakula balukwa to dinga jindwele twasitula ndi ngela mambo wanyi mema masengu mambo yi mwaka longe ani mwele twasikidila ngela ku madimba Philippe representant wa UDPS FÉLIX mwele moyi mwene kwende chala nintumba katolo wetu tetu Chantal mo mai nelen bons bali bangambu Ulwisha ngela Jean-Claude Mbi muntu mina kadikulu wani ngambwisha mwane tweo twasikilo abuni nuli babuni bani chimuteto kanungu mukauto nuli mumoyo wani ubiyonsu ndi mwenda mwenda nabi mwabyo mbiyenu nene kona mwela patriarche Jonas Mukamba moito ka aus masha aus mem kuji mukulumpa ngakubigila masa ba Jonas ngakubigila papa Jonas kadi Nzambi akuta mpanda kumwaje kumba já 103 ans to quando ia pindio do mais já 103 ans wani somba to ni 103 ans to aski do abuni to aski do Mfumu Ditunga Antônio Félix TSHILOMBO walu MUDIMU mfuata to afiki na shaba Ulwisha kaba kuchumuna to Nzambi wa mjulu mtendele chance amen to aski do abuni tasigila ihenu kulamana kutujomba teto ngoni bani kudifundisha to difundisha ai abula bindi gimbi mulomo wejana ngila ndama ni bukola bwa kashigi na tetana ai musankumpala bwa amamalu antu ngikili wa Kasaï